Ntuko inkai nyuma ya mubunge wa Bore Mugambi Rendekire kwethirwa akigika werune na kuga we akethirwa akigwata mbaru rendekithia rieru ria Finance Bill 2023 na nde akariba kuma Ntereji ni bachumiritie na kuga kinyabo ne bakumugwata mbaru na kumwarutha rwawe kwethirwa akiringa kura gukurukia muswada Jojoba akiuga rigatwika kiguni kiri ntukone cha ruju. Finance Bill mimi nilisema nitapitisha hii, nitapitisha alafu niende niitisha 500 million nikuja nijenge polisi, ndio sasa. Hii wengine wanapiga mikono huko, kelele mingi ya kodi. Ni watu wangapi wa Bore wana import fish? Ni watu wangapi wa Bore wanatoa samaki kutoka Ulaya? Sasa ikiwekwa kodi unalilia nini? Unaniambia ni watu wa Bore wangapi wanapata mshahara shilingi milioni shilingi 1,500? Ni mimi tu peke yangu. Sasa mimi nikipigwa kodi unaniambia nisipigie biro nini kama nani? Miario ya mbunge wa Bore Mugambi Rendekire akitayamba kuwata mbaru waria rwarutete nambari mbunge nene rukoni wajibu wa kihina kia thirikari kia mwaka wa 2022 na 2023 imerio kiriri mno ni akari mwanya ntero ijishi ya Bore, kwa sababu ametufikisha hapa siku ya leo. Bamwe kiriboko ni rwaria roiba wete mbaru burumbo bungo yo Rendekire kiri kuwata mbaru rwaria ro mbunge no nene rwaria ro rigiri kuthikirwa ruju bakiwirwa bata burukire wetithia mbere boya buru mugongo wa Kenya kumania burea ngarama ya uturo eritha ire bakwirigira kubua ukanyumene kumania rwaria ru kwa na babara nizo kwa hospitali jeto chizaje na dawa Rais Ruto huwa no mwanga ba tutu taxi nikenda bakomba kurea marandu yara yatiwa ya kwa thirikari ya mkuru kwa unande antu batige kurira nondo bwa marandu yara ya kurewa nindu kwa ndene imani na mbiru weu kinyakeza tokwa inywa yende bandai tokatoka kugwirwa thirikari thitha ui mwananchi o kawaida na mwananchi ucio no gita wa taxi kenda mbeca cioneka gwita thirikari-ini kwa to kuga atiri mbeca ii tugita wa taxi no cio cituite njira no cio thithairia barabara na nde batu twiromba atiri batu taxi itwitikiretie 100% kugitwa kenda nthiguru yetu ya Kenya ikarabwega oningwetikani nontu bo nthiguru kai na uchumi bo nthe buthuki nontu ukejotega ya nthiguru yetu ya Kenya irarite miaka ena na miaka ewe na thirikari iratumaira gwita mbeca ciao cia kwa antu irio na kubanyiria ndiriwa mantu ya mbiru ikaribwega muno na ndiriwe kuruke igana kwegana githumi antu ya batwe acura itwe nkuona twitetheka muno no ntukatura inyira kwa imantu yarareo lakini na nde nkuona ekuruka batwe kinya barabatirona nyomba cia kumama bakona nyomba cia kumama bangi bwa kaikiribuko ni orwaria runtero imo mwanyo jigone bunge oki kiuni nde mwananchi okawa nde nkuona kwina pressure nyingi no ntokinya petroli ni kwa affected na gukiria petrol na 16% ire ga affect everybody ya affect into bya kurima ya affect kinya into byongo bya gwaka no nturire petrol yukirire no mwanka ya affect item chionde nkuromba sirikari tumire metho ndingira yumbo tumira no muntu mbere mabwirite kunyira sekendere akanyomba timbo mwapu na ndire karaja bottom down. Nkiripotera Wero TV kuma Bore Mbita wa Kelvin Kimathi.